Enshonga zitari zimwe na zimwe zaganirwaho konke cyakira kuganirwaho munonga n'icyo kugira ngo abashaho marwariro ga government nabashashuza abatuura sente okwebo buhereza rukunyu niyirwa ile turayikira hutwena kandi ngiye turareba kongane na munshobororere ncenge rukunyu ne yesente ne yabusha eribata hari mubinji abakwebembeza esente bariya amuramagwe sente tubari amuramagwe buhereza rukunyu arotoyereti eryahwa gate naho tubagize mubagikinge because bayenu bagispending esente inje munonga bagomana ngo baje emptying kandi ubwo bagira toilet sezindi abaturano bagira ngo embere geresereho buhinzi mutima kandi gariro mbera y'byamagara enyuma amushaya yazafuna muri bakamusasa miliyoni mushanje baba nyine munyamanzo rode yashashire yitanu batamubanja balance none mudaka kubine nza kubazahura neza miliyoni mushanju hagati mwe muzishashura ngiyo mushaho bagakaza kusema ndatendi ngabarweyi nenyine kushitamaho nkasashaza miliyoni zanje mushanju nashashwi abo batindishe kubona bona muri Kamwenge Karugaba Collins orukujunanizwa kuchondoza kurwo mu kaciko k'ebyamagara mu office ya mukuru w'ihanga araganise gukora television ngeji kandi abatuirana bakora muzogu nibijo korwaho so ite tukakwitira risho nko Kamwenge yagambire nemubasa kwebuza ngo abunci mu kwaserewa manager ba petrol station mu kabaseba ko kuza kurugo mu accountability zone kuzira nabo binemwe byabo ninjira kugira ngo Dr. Ivan abaryo museta na operating akaro kuba atariho bagira nabo kuba muyiya bati bateka mu figazi zitarizo ako ino bari kwireza nkateni litazi ushanga ba rutaritengeraho nkateni nkabona 100 na ba driver be nabone bamanya kumurabyaho ninjira ne baryemba jibiri waza Southern Sudan nabo bakayenzere mu civil servants waza Sudan bakayenzere mu civil servants waza Somalia bakayenzere mu civil servants konka it's not possible because of instability in those countries. Mukuru w'ebyamagara omuri Kamwenge arabwira abashaho okora umurimo gwabo no kwegendesereza bake haremize eyakubasa kubarigira hakamba yaya abakacikwaka baraganisa kugaruka mu cyangeki okongera kucuma intereza hansho eziri kucumbagiza abatuura okutunga obuhereza gasha kwa Anthony Atwine.